खुरुमजरी Istv Manipuri Pau Ming Tabiru Singbu Taram Noksari Hanbada Mariba Pau Miam da Ain gi basic knowledge lehelabdi crime thokpagi sang hanbada mating oigini haina Justice and Courtesorna Pungdokre Pau Sandonong Bizari Manipur gi miam da ain gi basic knowledge sing lehelabadi lamdam masa thokliba pamdaba thokdok sing yaungna atai makal kya gi crime sing hantan bada chawng mateng oigani haina High Court Manipur gi judge Justice and Courtesorna Pungdokre ngasi Manipur State Legal Services Authority na stinuna Uripok Serap Court Complex ta leiba District and Session Judge Imphal East ki conference hall da pangtokba sumang lila gi artist director amadi script writer sing gi oiba legal seminar da mahangna wafam si phungdokkibani Thoramadida Manipur State Sumang Lila Council ki President M. Purnima Si, All Manipur Bar Association ki President Ais Chandrajit Amadi, Atay Miyoy Kyasu Sarugyaki. Thoranga Mari Lenena Council ki President M. Purnima Sina, Lila Habasi Social Media ki Saruk Amani Maramaduna, Sumang Lila Amadi, Lila Makal Kutimaki, Lila Roy Shingna, Ain Gi Maramda Tangai Fadabakara, Khangba Mathoktai Haiki. Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary R.K. Memchana Sumang Lilagi Library Singda Ain gi Basic Knowledge lehelabadi miamda Legal Awareness people su hena mating oigani haiki Justice and Courtesorna Pungdokibada miamda Ain gi Basic Knowledge lehnaba honabada Sumang Lilagi asoba thokdang lei Miamna Ain gi tangai fadaba knowledge leirabadi Manipur da crime thokpagi masing henkalagliba amadi atai pamdaba thokdo watho sing Thokliba si sang hantan bada mateng oigani Manipur da Lilaroi singna loriba thodang kya busu singthaki Ile iba problem sing si masai happy iba ain da lori mari le ka any problem thoka aduna tare sing apoi migrant sing sing nakliba individual me alkina moida message ma pawle no people are sumang la Ngarani bedang pung tamathoi makhairom taba adwaida Singnami Police Station gi manung janba sangai pokda leba Tata Motor gi showroom da bom pokhai khre thokdok thokpom dagi fangba pawda pokhai kiba bom adu showroom gi fencing gi wangmadagi langsilaktuna pokhai hanba oiramba yai haina thajanari thokdok thokpom da Imphal West District ki mokok thongba police amadi bom expert sing laktuna yengsanke Bom expert gi fangba pawgi matungina showroom gi soliba condition asina pokhai kiba bom asi yamna sakti leiba IED bom ani oigani matam amatada remote natraga timer season aduna bom ani du pokhai gi basu oigani thokdok asida mishimina amadi asopan gi pawdi leite showroom gi glass khara akai toi thokpa natana gari sing amata sokide showroom asi Punjab tagi housingna MG Avenue de leiba Kulwan Singh China koba amagini Bomadu kanana karigidama pokhai lamibino haiba hauzimakidi khangmangamdre Singamai PS na case amalokotuna tijinba hokre Smart City ga mari lenena amjugi member singi oiba nongmagi media awareness program ama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre amju amadi Imphal Municipal Corporation kusamaduna pangthokpa thoram aduda mahotki director N Kit Kumar amjugi president W Samjai Istv News ki chief editor Brojendra Ningomba HL Pause gi editor Irembam Arun Amadi IMC gi CEO NG Uttamsu Sarugyaki Thawanga mari lenena mahotki director N Git Kumarna Smart City amal lehen baibasi Smart Solution na Smart Life oibuduni Smart City ki matang da hauzik miam da bhap tahanaba zatharakpa campaign thas gi tang mapan da loirabasu miam gi wakhalon phongdorakpada taramna oi haiki Thabak ama mai pakna honabada media na asawa thodang lori haiki Masih beneficiary kan ba kami yaw punina kana bumuna beneficiary kan ba hori pisan lori kan ka bada natra susungang na tare hain kan dui puna madu sendok jabani any beneficiary kan kanda smart selection to gani sinai na mayam da bil to gani na smart selection to gani mayam smart selection to ne ba prasa azam ti yon biu si ma ha ke abdul ni ani suba abdul na media house lain na request to gani na Mayam ibirat po ako naman including editorial suggestion and lobzeraga marana particularly covered in the person sige da koi tuman ba panel of judges ha ko koi judgment of judge ni ko je koi na nasi tigina tangwapan matung da koi ki hayeng da ki da koi pamjari suggestion do ni
the best suggestion do koi award lai jagani best editorial award lai jagani lising kun maga second lising kun third lising tar maga sing joi ma da hajar maga Irengbam Aruna Fongdokibada Smart City na Pigadoriba Kudong Jabasi Mapamaduda Lairiba Miyoi Sing Dukakta Nate Mapamaduda Lakadoriba Miam Gisuni IMC na Masida Mai Pangnaba Akan Batabak Lokotpa Tangai Fade Haiki NG Uttamna Smart City Gi Manungda Pan City Amadi Area Based Development Asina Mission Gi Strategy Oiri Mai Amasong Ising Lana Sizinaba Amadi Taknaba Ising Nongmada Sada Nipu Hena Manghanba Si Yangsin Bachangi Haiki Istv News के चीफ एडिटर ब्रजेंद्र ना फोंदोकिबदा हौजिक इम्फालदा ख्वाइदगी खुदोंग चादबा थेंगरिबासी ट्रैफिक अमसुंग पार्किंग सिस्टम फेल ओइबा असिनी वीआईपी सिंगना मखोइ चननब होनबदा जनरल पब्लिक सिंग खमंदुना मतम मंगहंदनबा सुप्रीम कोर्ट ना थोकिबा हुकुम इंदे हाइरी मीडिया ना ngasi फावदा दमदम असिगी अवनबा पुरकपदा असोबा थौदांग लौरी स्मार्ट सिटी की मतंगदसु मपुंग फाबा थौदांग लौगनी हाइकी traffic se apni long su se su su sa sa se ado traffic se problem se am bono ada masaki traffic da masaki apni jam athu kai koi pat emergency problem se la pa se ba office ka da ba matam athu to ki yo chakra ba mi maya amadi traffic se problem pura ba adi ta kena sa ali biar ki la ki ba ki di refree khoni hai ka sai hai location khong ga ekta me ku se pa ko ga sa ko ki phiu ga Sim kasi apni utilizan traffic medicine ma da da asin se amai ya ya rusia Supreme Court isu hanan ke hona director ko le VIP la ko tunda atu ba chachari ba ke no me atu committee me atu ga to gari me si loi block tar ga VIP ko ham thak ko ha ko le ya ha Supreme Court se director me le ram ne si रिम्स की अहांगबा स्टाफ नर्स सामगतरा तरुलोंगनबा रिटर्न टेस्ट था सिगी तांग तरानी थोइगी नुंकिल पुंग अमदेगी अहुम फावबा टोंगान टोंगानबा सेंटर सिंगना पांगतोलगनी हाइरी सांगिंग परीक्षा सि नियम जुमना पांगतोइ हाबदु खंगनबगिदमा आंसर स्क्रिप्ट सिंग कंप्यूटराइज सिस्टम दा येंगनी मसिगी दरकार रेबा थबक सिंग रिम्स अथॉरिटी ना लखतपा लोइरे अइबा चांगिंगी परीक्षा की फॉल डिसेंबर की तांग तरा हुंदैदा लॉकथोकनबा पांदम थमली हौजि पावगी मरथना अतेम ब्रेमतंग लौजरी Build your success BYS Palace Compound Machalema School admission is going on Palace Compound leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna thangna puthokiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 taranithoi 2014 kunmathoi 2015 first position holder puthokpagalona atoppa position holder nipan India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open revision course for SSLC exam starts on 10th December. 10th foundation course classes 6 to 10 starts on 21st December. Our toppers of 2015 are 3rd position Victoria Ngangbam, 4th S. Sarmija Anoli, 9th Neha Jain, 11th Francis Kaisam, 19th A. Dayananda, 20th Biswanath, 25th J. Rojit. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sizinnabiu adungi awaba punama koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinnaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai ब्रेक की मतुंगदा तरामना मोक्सरी मणिपुरदा सोइल टेस्टिंग लैबोरेटरी माई पांगना मथौ तहनरिबासी मैन पावर वाटपननी मतमगा चानदबा लौ सिंगबगी पथापना दरकार ओइबा चांगदा पोथोक पुथोकपा ngamdabani haina एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर पीएस राजेंद्र फोंगदोखरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल टेस्टिंग भोपाल की मखादा अनौबा सोइल सैंपल चामा टेस्ट तौबा याबा मोबाइल सब टेस्टिंग किट मथौ तौबा हौरगनी हौकिबा सहित पुथोकिबा पोथोकी चांगदगी सही असिना हेना पोथोक लेबगी खुदम लेरे मसी चही खुदिंगे हेनगद हंदुना लौमिसिंगु पुनिंग थगतपा चंगी हाइखि मोबाइल टेस्टिंग असी मतमगा चानद्रबा अदुगा चपचाबा रिपोर्ट पिबा ngamdre भोपाल द लेबा इंस्टीट्यूट असिदगी टेस्ट तौननबा थौरांग लेरे हाइखि
Model district oina thoba Bishnupur ga tawduri ada district irrigation plan haibam semi Bishnupur ne thoba ne palis ka west khakta ne ba bena yam thoina rice board ga haise singi yaga di yadi singi district ma panjimang da district ma panjimang da manga ba di hill ni do ada sidedi panglok to bang tane ya ba ma na pi agency ma khaklai agency ma khada extension functionary ni sigi team sina ikena soil sample collection tawba adu area identify tawba karamba area da karamba crop tharaga soil test over to karamba mana sing chanaga de gai basi moi mating lor kan sahi me ki requirement is 7 lakh metric ton adagi minimum 1.5 2 maya da tale kono so mum de lai ji maram je singa plane man da se only rice production di Bishnupur ne thoba ne palis ka west khakta ne ba bena yam thoina rice board ga haise singi yaga di yadi singi district ma panjimang da district ma panjimang da manga ba di hill ni do next year di koi krisi ka award se koi improve attempt tabine Central Agricultural University ki Director of Extension Education KVK Imphal East na sinduna ngarang World Soil Day gi thoram KVK Androda pangthokre thoram madda MP Dr T Maina Imphal East ki Adhyaksha P Vimola amadi Andro gi khulakpa CS Gandhana Singwa Myoishing Saryaki thawangi sarok am oina lawmi singda soil health card singsu yenthoki Program Coordinator Dr. K. Medhabati da phungno kibada lawmi singna mahi morong thadringi da lebak lehawgi phim khangdokpa yamna maru oi KVK Imphal East da mini soil testing laboratory leire lawmi singna khudong chaba lawbiu haiki Dr. T Mainana chakhalakpa ki matung ina lofam kya nongmononggi mangsilakli maramaduna sathok hena puthokna ba matam ga chanaba kanglon sin sijina baga loinana lebak lehawgi maru oi basing lawmi singna khangjinba matam oire haiki lam leidrabane kedore sokat bi adabina school linkhalai sokat bagi thorangi damukta akoi industry kya linkhalai ade akoi swaida hairagana chekpol sagalai adegi di store processor linkhalai ayam je lamji lobsan gharone ba anu lai mayam ji lai kana lamji de selotramina khara lai ba lamji da akoi yamna maming thongna masak thongna akoi potok ta ne je Directorate of Civil Defence na sinduna lamfel da laiba Imphal West ki Deputy Commissioner gi room number G Kulumdoida yankai humdoi subai annual Civil Defence Day gi thoram pangthokre thoram madida Relief and Disaster Management gi Under Secretary Regina Hongre Economics and Statistics Department ki Under Secretary A Chetan amadi Civil Defence ki Staff Officer sing susaryaki Tharanga Marilena Under Secretary Regina Hongrena Mahoksa Amadi Kusiam na thohalakba tongan ba khudong thiba kya dagi miyam na safana leina ba hona bada Civil Defence ki asobo thodang lai maramadana Civil Defence Directorate asi hena mapangar kankharhan ba mathau tai haiki Civil defense we have to work harder also. We have to reach more districts where you have not reached. Sir Ayub goes to all the districts and organize. You have the master trainers who will in turn go to the villages to give training. Mangjin thaba achekpa fidam hanba leitaba anoba wakal doinana aina changsi ai lambida mai pakna aina liklabu chetna thazaba thamli Drink and feel refreshed. Admission open. Angels Coaching Center, Uripok Polemreka, Imphal. Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements are 11 position holders in 2013, including first position Miranda, 11 position holder in 2014 and 11 position holder in 2015, including second position Gopal Krishna, third position Victoria. Limited seats. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphal special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaptamak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Wheels, why can't our partners in crime be our partners? I don't believe in rules. Except for one. Out with the old, in with the bold.
लिवरगी लाइनाना इंडिया दा मियोय मंगा खुदिंगी अमममदी नाहली अदोमसु मंगा दुगी मनुंगदा अमो ओइरंबे याय सीजर लिवर चेक तोक्थोपिदुना अदोमगी लिवर बु मपांगल कन्ना थंबियु अकुपा मरोगी दमा सीजर लाइफस्टाइल लोन्स नत्रगा मखागी मोबाइल नंबर असिदगी फंगबीगनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की मतंगदा सुप्रीम कोर्ट अमदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न थोकपा ऑर्डर सिंगाक नब खंगन की बादु मणिपुर पुलिस ना करी थबक पाइखटलबगे हाइना आरटीआई थाबदा पखुम पिउ यारक्तबदु स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर न पीनबा खंगलकले हाइना ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की सेक्रेटरी वहेंगवम जयकुमार ना पाउमिसिंग द फोंगदोक्रे वांखै थांगपात मपाल दलैबा ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबा अमदा मांगना मखा तारादुना पुलिस ने केस लखटपदा खुलोइनबा मतम मतम की ट्रेनिंग पीबा यावना टोगान टोगान बथबक सिंग पैखटनबा स्टैंडिंग कमिटी सेनबा खंगलकपादु आरटीआई की खुठांगदा करी थबक पैखटलबगे हाइना वहंग मापन हंकी अदुबु होम डिपार्टमेंट ना पखुम पीतनबा होनरकपनी हाइकी मियामना की खंग यावदना अमदी इकाई खुमनबा उत्पा पुलिस ओहेनबा हाइबसी होम डिपार्टमेंट की मथौनी मियामना खंगनिंगबा पाव हंगबदा पीदना होनबा असि मतमगा चुनदे हाइकी हंदकता मसक खंगदबा मियोय खरना खगेमपल्ली आइडल क्लब की जनरल सेक्रेटरी लाइस्ट्रम लुखोई की युमदा संगलक्तुना अकी अखंग पोहलंबा थौदोकपु यानिंगदा फोंगदोक्तुना लमदम अदुंगी मियोय सिंगना खगेमपल्लीदा वकन मिफम चथखरे संजय बिनुपी लोफ खगेमपल्ली पंथक पंखा अमदी खगेमपल्ली आइडल क्लब अनिना सिंदुना पांगथोकिबा वकन मिफम अदुदा लुप की सेक्रेटरी वाई सांटीना असुगुम्बा थौदोक असि मतुंगदा अमुहना थोहन बिगनु थौदोक अदु कनाना करिगी चथबनु हैबदु अथुब मतमदा मरिलेनबा सिंगदा खंगनबियु फोंदोकी मतुंगदसु लेकाइसिदा सिगुम्बा की तुजुंग पोकवा हौदो से थोन बिदनबा नानिसिंदरी लोकताक की सरुक अमा ओइबा मयांग इम्फाल बाइकैदसु लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना मियंग चंगबिदुना खुंजा सिंगी खनबिबा तंगाई फदे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की आईटी सेल की कन्वेनर के एस रविंद्र ना फोंदोखरे केंद्र की हैगुन्यांग बिदगी लोकताक ताबा किलोमीटर 6 लोंगी हिगी मरम सेंगदोकपगी थौरंग मरिलेना मांगना वफम असि फोंदोखिबनी खुंजा अमना फोंदोरपदा हौजि फावदा किलोमीटर 3 लोम सांगबा हि चथोक चसिन तौबगी हिरम सेंगबो लोइसिलकले खुंजा सिंग यामना मरु ओइबा हिरम सेंगनबा रविंद्रना अचंगवा सेनफम बुथोकपा असि अपेनबा फावी हाइकी रविंद्रना मखाताना फोंदोखिबदा मयांग इम्फाल केंद्र लेरिबा प्रजा सिंगना इमुंग मनुंग पुनबगिदमक लोकताक पाता मना मसिंग हेकपा अमदी nga फाबना चिंगबा तौरिबसी हिगी मरमसी फुंदी सिंगना फुंजिलकपदगी खुदोंग जादबा मायोंगनरे मसी कोकनबा होनबनी हाइकी कंसर्न ओरिबा सिगी लोकताक की ओरिबा कंसर्न अथॉरिटी नत्र कंसर्न पर्सन ना मियंग खितंग यंगबियु मरु मतुंग ताना खोइसु लमदम सिगे लेरिबा प्रजा खोइ पुलकसु यारेखै अखोइजु या मतेंग पांगजगे अंगम मतेंग पांगजगे मखोइना तोरकपदा प्रजा लेरिबा खोइसु मतेंग चपचाना पांगजगे ना FSSAI LIC नंबर अमदी ISI फंगलबा गंगाजल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर न पुथोकपा चिंगजुम लाइजा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ngasi हंगनबी मतुंग इन्ना मियामदा फंगनबा होख्रे कोंगपाल कोंखाम लेकाइदा पांगतोकपा थोरमदा हारिबा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर असि लॉन्च तौकिबनी थोरमदा SBI पोंगना बाजार की असिस्टेंट जनरल मैनेजर DC मंडल चीफ मैनेजर ST ngaite amadi proprietor and pawan chingba miyai kyasu saruyaki thabaki pau lobirasi civil amadi electrical gi yauna engineering post sahung kunthane thoi longnana ba MPS na lagliba inglising taratarugi January gi tang 3 dagi 8 fawba imphal da parikha pangthokani hairi टोगान टोगान बा पोस्टिंग मतुंगिना कैंडिडेट सिंगी क्वालिफिकेशन लेगनी मसागी सही कुनमाथोइदगी कुंथ्रानिपान फावगी मनुंग लेबा कैंडिडेट सिंगना लागलिबा डिसेंबर कुनमाथोइ फावगी मनुंगदा दरखास्त बिसिनबा यागनी हाइरी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ना IT ऑफिसर लॉ ऑफिसर अमदी पर्सनल ऑफिसर याउना टोगान टोगान बा पोस्टिंग दमक ग्रेजुएट लोरबा कैंडिडेट सिंगना डिसेंबर 10 फावगी मनुंगदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौनबा खंगले मथंग जाइगी जनवरी की तांग कुंट्रा मदी कुंट्रा मथोइदा इम्फालदा परीक्षा पांगथोकदबा असिदा मसागी जही कुंदेगी कुंट्रा फावगी मनुंग लैबा कैंडिडेट सिंगना सरुग्याबा यागनी हाइरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना डिप्यूटी मैनेजर याउना टोगान टोगान बा पोसा मगा मरफुमंगा लोंगनबा ग्रेजुएट लोरबा मसागी जही कुंदेगी कुंट्रा फावदा लैबा कैंडिडेट सिंगना लागलिबा डिसेंबर 32 फावगी मनुंगदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौबा यागनी हाइरी मथंग सही की जनवरी की 13 गुवाहाटी दा परीक्षा सेंटर ओइगनी हाइरी
Indian Army da soldier post ki damak tongan ba famsing ki darkhas kauri masagi chahi taratet makhai dagi kulumdei fabu ki manung da leba candidate sing ki damak tongan ba post sing qualification legani candidate sing na online da apply tawagi matam lagliba December tang tarani thoini lagliba December ki tang 19 tagi January ki tang ani fawa Manipur gi oina laimakhongda recruitment rally pangthokani hairi Central Reserve Police Force da Sports quota da thabak changnaba nupa amadi nupi candidate singdagi punna ahangmafam chawga humdra gi drakhas kauri masagi sahi tarani pandagi kulumdoi fawi mnung dalaiba national natraga international players singna mathang jahi gi January gi tang taramari fawi gi mnung da drakhas hajlakwa yagani hairi head constable GD gi oina mahi gi thak class 12 natraga manab oigedabani constable GD gi na sakhanglaba board amadagi class 10 pass tawwa oigedabani hairi Indian Military Academy da ahangwa post sani Indian Naval Academy da post nifumanga Air Force Academy da post kunthani thoi Officer Training Academy man da post samaga humura manga amadi Officers Training Academy Women and Non-Technical da ahangwa post manga gidamak candidate singdagi lagliba December mari fabugi manungda online registration tongnaba drakhas kauri masagi jahi kundagi kunmari fawdalaiba candidate singna Indian Military Academy amadi Officers Training Academy gi oina sakhanglaba University amadagi rigi natraga manaba Indian Naval Academy gi oina Engineering rigi paiba amadi Air Force Academy gi oina sakhanglaba University amadagi rigi paiba natraga Bachelor of Engineering oigadabani lagiba inisuni tara taruki February gi tara marida Imphal da parikha pangthokani hairi Madakta Paliba Tabagi Pau Asigi, Akupa Marol, Babu Paradaleba, Job Center Dagi Kangbayagani, Masigi de Tabagi Pau Pujaba, Matanga Salojere, Hozimakata Pamu, Lowesi. Uripok te Laiba, IMC gi 1 number 4 na konba club tarit ki apunba United Club ki ahan mamupo komunimit kamari lenena ngasi nongmebung Raspberry de Laiba short stay home da dongan ba palamgya mateng pikre All Manipuri Women Association chalaiba home gi mioi singda club ki convener KS Tarun Kumar amadi treasurer T Dilip Yawba mihirkangbu amana chengchak maitan amadi atei polam sing khushinaki Hazule silakpada mariba pau amhana Miam da ain gi basic knowledge lehelabadi crime thokpagi sang handhan bada mateng oigani haina justice and courteous sona pungdokre Asigidi Istv ki pawmi tabir busingba mukana krumjari